لە کوردستان تیڤیۆ بڵاوکراوەیەکی دەنگ و باسەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەین. ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی عەلی شنگالی نوێنەری سەرۆک بارزانی و جعفەر ئێمنکی ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و محەممەد ئیحسان نوێنەری حکومەت یارێم لە بەغدا و میر تەحسین بەگ میری ئێزدیان و ژمارەیەک پەرلەمانتاری کوردستان لەژێر چاودێری تەمەن ڕەمەزان پارێزگاری دۆک فێستیڤاڵی ڕۆشنبیری لارژ لەژێر ناوی پێکەوە بۆ زیاتر بوژانەوەی کەلتوری ڕەسەنی کوردی لە شاری دۆک بەڕێوە چوو کە ماوەی 2 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لەژێر چاودێریە بەڕێز تەمەن ڕەمەزان پارێزگارێ دۆکێ دەستەیە بلند یا بنگەهێ لالەشێ ڕۆشنبیری و کۆمەڵاتی فێستیڤاڵا لالەشێ ڕۆشنبیری لژێر درشمێ بە هەڤڕا ji bo vejandina keltûrê resenê Kurdî li hola Kongreya Zankuya Duhokê saz kir. Li destpêkê û piştî xuleka rêzgirtinên sergiyanê şehîdan fêstîval bi def û şebaba keltûrî ku ayînê resenê êzdiyatiyê dest pê kir û paş çendîn peyv hatine xwandin. Herî ji desteya bilind ya bingehê laliş û nûnerê çavdêrê fêstîvalê û nûnerê serok barzanî li fêstîvalê. Di peyvên xwedaro lê bingehê laliş wekû saziyeka rawşenbîrî û komelatî di her biyavekî da beres nirxand. سوپاس بۆ خودێ کێشا کوردی و ڕەوشا کوردستانê li sala 91 ji qonaxa şoreçgeriyê derbas bû qonaxa avakirinê û azadiyê û dîmokrasiyetê sala 93 bingehê laleş wek destkeftek netewî piştevaniya serkirdatiya siyasiya Kurdistanê ser hilda ser milê çend kesên şarezayên buwarê êzidiyatiyê de qeder ew bû tenê sedî deheş deverên me ber azadiya Kurdistanê keftin ew bû bingehê laleş ezmûna xwe nava ezmûna Kurdistanê de hêdî binyat danî. Li wextê xwe êzdiyatî û êzdîxan bo hikûmeta navîn komeka mirovan bûn gel parçeyeka erdî her du jî projeyên wêrankirin û nehêlanê bûn. Kesê êzdî projeyekê jê standina nasnameyewî bû û erdê wî jî projeyekê hikûmetê bû bo erebkirinê û jê standinê. Lê serhildana 1992 û damezrana Parleman û hikûmeta herêmê werçerxaneka dîrokî bit mêjûya gelê Kurd de bigiştî û ya êzdîxanê bi taybetî. Êzdîxan êdî nema projeyekê hikûmeta diktatorî bû bi hojandinê û nehêlanê. Êzdiyatiyê azadiya xwe stand û kesê êzdî bi gotina Serok Barzanî bû resentirîn Kurd. Bingehê Lalişê destkefteka giringa bû birayên me Kurdê êzidî. Ve vê destgehê vê bingehê irkekî baş dîte heta niho bo pêşxistina roşenbîriyê û net kurdiyetiya û netewayetê nav gelekeş Kurdê êzidî. Piştî dumayê hatina peyvan xelatê rêzgirtinê fêstîvalê ev sala da bi Dr. Esmed Mihemed Xalid serokê berê Zankuya Duhokê bexşî ku xizmeteka herabaş xizmetkirina bingehê laliş da kirî û hejmareka zor ji qutabiyên deverên madê 140 ser li Zankuyê wergirtîn. Paş bi dîv de dest bi gotina beyta laviş ji layê çendîn kesên olperest ve hate kirin. Hejî gotinê ev fêstîvala dê bo mavê 2 rojan bi pêşkêşkirina çendîn semînar û gotaran ji layê çendîn kesên bispor ve berdewam bîtin. İsmail Hemîd, Kurdistan TV, Duhok. قاسم محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران و کەبەر سەر ئەڤراز پڕێڤەتشن ئەرێ لە چیایەوی باژێری سەد کەزیک لە دۆرکێلەکن دایکن کەزەب لێ شەوتیت ئالاندینە ئەف کێلەکەژی بڕەنگێ هلێلات خەملاندینە لەو هەرمت گوت کوڕۆ قەسب لێوی باژێریشی نابن بخودێ شیری حەشترا لێوی باژێری نایە فرۆتن ئەف باژێر مەملەکەتە ڕۆژەیە قیز و زەریێن وی باژێری نەڤین میترائیەتێنە بینەرێن کوردستان تیوی گۆهدارێت رادیۆ دهۆک گۆهدارێن رادیۆ پەیامنێر گۆهدارێن رادیۆ شنگال ji مەملەکەتە ڕۆژێ ji باژێرکێ شەوتی شنگالە شەوتی حیا bi سۆران ji سۆران حیا bi قامشلە و ئامەدێ ji قامشلە و ئامەدێ حیا bi کوردستانە باکوور و حیا ئێزدیên ئەڵمانە hûn tev de gelek gelek bi xêr bên navê lijna bilinda vîstêvala laliş ya roşenbîrî û komelatî
ئامادەبووێت هێژا گۆهدارên رادیۆ دهۆک و پەیامنێر و بینەرên کوردستان تیڤ ساڵانە دەستایە بلندە بنگەهێ لالێژ لەژێر دروشمێکی دەست نیشانکری ڤیستەڤالێکە ساڵانە یا ڕۆشنبیری و ڕێزگرتنê پێشکەش دەکات. باشترین وەفاداری و ڕێزگرتن بوان عەگید و مەردەمێرە ئەوە دەقیقەک ملکەچکردن و بێدەنگی بۆ گیانێ پاقژێ تەڤایە شەهیدن بزاڤە ڕزگاری خۆزا کوردی و سەرکێشێوان بارزانی مەزن و ئەدریسی هەدەم زیندوو بفەرمۆن. زۆر سوپاس. بەلێ جارەکەدن بناوێ لژنە بلندا ڤیستەڤاڵە لالێژ هون تەفدا بەخێر بێن سەرسەران و سەرچاوان بینەرên کوردستان تیڤ گۆهدارên رادیۆین شنگال و پەیامنێرە دهۆک دەستپێکە ڤیستەڤاڵەمە وێب مۆزیکەکە ئاینیە پیرۆز کوژێ ڕەتبێژن دەف و شەباب پیرۆزترین ئامیرن مۆزیکینە میتۆلۆژیا ئێزدیاندا فەژبەر vê pîroziyê me bi giringî zanî destpêka vîstêvala xwe bi def û şebaba dest pê bikin bila pirêz û supasî ve cenabê qewalan bifermûn.
زۆر سپاس بۆ کۆما قەواڵش باشک و بارزانە ڕەنگین هەر ئەو دەف و شەبابە بوون و قالبێ ئادەم البەرنژنی بەلێ بینەرێن کوردستان تێڤی میوانên زێدە عەزیز ئامادەبوویان ڤیستەڤالا لاڵێشیا ڕۆشنبیری 2012 نەهاژێ ئەمێدا خوازش جەنابێ سەرۆکەی دەستەیە بلندا بنگەی لالش بکەن و پەیوا بنگەی لالش پێشکەش بکە سوپاسی بە بلا کەرەم کرد ئەفدەمێوە باش ڕێزدار دکتۆر فازل سەرۆکێ جواتە پارێزگاها دهۆکێ و نونەرێ ڕێزدار تەمە ڕەمەزان پارێزگارێ دهۆکێ چاودێرێ ڤیستەڤالەما مامۆستایە قەدرگران عەلی شنگالی نونەرێ جەنابێ سەرۆک بارزانی قاسی دنیایەکێ سەرفەرازیە الحەمی ڤیستەڤال و هەلکەفتێت مەیەن ئاستێ بلند جەنابێ سەرۆک بارزانی بەردەوام پشتەوانێ مەیە و شاندیە خۆتشینە ناف کۆمەمە جەنابێ ڕێزدار جعفەرێ مونکی ئەندامێ مەکتەبە سیاسی و نونەرێ مەکتەبە سیاسیە پارتیامە خێر بێ سەرچاوان ڕێزدار مامۆستا شەمال حوێزی نونەرێ وەزیر و وەزارەتە ڕەوشەنبیری ڕێزدار دکتۆر محەممەد حسان نونەرێ حکومەتە هەرێما کوردستانی البەغدا و بەرپرسێ دەستەکە دەڤرێن دابڕاندی ڕێزدارێن ئەندامێن جواتە سیاسیە پارتیامەیەن ئامادەبووی بەرپرس و نونەرێن مەڵبەندێن لق و مەلبەند و لقێن دەڤەرێ مەڵبەندێ دهۆک لقا دهۆک لقا شێخان لقا شنگال لقا مووسێل لقا زاخۆ ڕێزداران سەرۆکێ زانکۆیە دهۆک و گشت ڕاگر و مامۆستایەن زێدە عەزیزێن پەیمانگەه و زانکۆیەن دەڤەرێ و زاخۆ ڕێزداران نونەرێن یەکەتیا زانایەن ئۆلا ئیسلامی دهۆک و جەنابێ مەتڕان و ئۆلدارێن ئێزدیان ڕێزداران ڕێڤەبەرێن گشتیێن ئیداری و ئەمنی و ڕەوشەنبیری و جواکی و فەرماندێن لەشکەری گشت قایم قام و ناوچەدارێن محتەرەم ڕێزدار سەرۆکێ دادگەها دهۆک و دادوەرێن محتەرەمێن ئامادە ڕێزداران و کەسایەتیەن ئەکادیمی و پسپۆر و سمیناروانن ڤیستەڤالەما بخێر بێن سەرچاوە خوشک و برا میوانن قەدرگران سەرسەران سەرچاوان هاتن سوپاس بۆ خودێ کێشا کوردی و ڕەوشە کوردستانê li sala notûyekê ji qonaxa şoreçgeriyê derbas bû qonaxa avakirinê û azadiyê û dîmokrasiyetê sala not û sê bingehê laleş wek destkeftek netewî piştevaniya serkirdatiya siyasiya Kurdistanê serhilda ser milê çend kesên şarezayên buwarê êzidiyatiyê de qeder ew bû tinê sedî deheş deverên me ber azadiya Kurdistanê keftin ew bû bingehê laleş ezmûna xwe nava ezmûna Kurdistanê de hêdî binyad danî duruşmekî dîrokî netewî bilind kir lalişkaniyeke zelalet horta robarê rewşenbîriya Kurdî rastet nav kêşeka aloz de nav kêşvekêşeka ezmûneka aloz de gelek girêv astan kendnet pêşiya bingehê me de ji bona bervajîkirina wan armancê bingehê laliş jê re hatî damezrandin lê şikir piştevanî û dilsoziya wan kesan û destekên rêveberê ji nav koma endamên xwe hadine hilbijartin nehêlan karwanê xebata bingehê laliş bisekine ew bû bingehê laliş mînedareke xemlandî mînedareke xemlandî sala 2003 çiq veda deverên taze rizgarkirî û seranserî deverên êzidiya tayên xwe û nivîsîngehê xwe vekirin ew kaniya zelala
یا بنگهه لالش گلک چافکانین دیتر ال دورو بروی دربونو خورت و شرط ادهر نروبار روشنبیریا کردی افرو پشتی 19 سال خباته ایرو بنگهه لالش مینه دزگاه کی نتوی اتحمی کنار جانه و مفاق هندیا روشا جواکیا خلقی خواه چه آینی چه روشنبیری چه جواکی چه دارایی چه پیوندی چه سیاستا نتوی شعالیه آینی و جناب میر تحسین بک میره ازدیال کردستان و جیهانه بابا شیخ و جوات روحانی و حمیسون بلت آینی جیه ریز و قدر گرتنه نل بنگه لالش هر هرشک بو ارزان کرناوان بنگه لالش به دنگ نمایا و به هلویس نمایا هر خیرک یان خوشیکش بو ملت سنبلت آینی بخوازن بنگه لالش جرا خدمتکارا سرفرازی ایرو پرانیا شاندو میوانن قستا کردستانت کن تخوازن پرستگاه لالش زیارت بکن تخوازن آینه ازدیا فلسفه آینه ازدیا سنبله ازدیا جنزیک و ناز بکن بنگه لالش بوویه که ارک خود زانا زمانه کی زانستی بج بو شروع وکرنا ازید ناسیه جبوان میوانن بپرسن داکوب ترزکی تایبتمند پرستگاه لالش بیناز کرن پروژه فیلمکی دیکومنتی سردست کسان شارزا دست پیکریا الپرستگاه لالش سالا نوتوشش سردست هیجا پیرخدر و کوما کسان شارزا پروژه خوندنا آین ازدیا دست پیکریا و جناب میرو جوات روحانی پیروز کرینا ایرو شکر سرانسری دورن ازدیا مل زمان ما که شیرین و تی خوندن السی 144 خوندن گهین ازدیا 126,000 قطابین ازیدیش کچو کرا جنفش تازه بزمانه کی زانستی و زلال راستیا فلسفه اولا خود خونن پرتوکا که پیکاتیش هفته قولو پنجی بیتو تکستن اولا ازیدیا هاتیا چاپ کرنه و پروژه دی تریجی تریده همی هلکفتو ججنت ین آینی ید جواکی چل پرزگه چل ناف جواکه بنگه لالش ساغ دکو ارشیف دکو تپارزا شعالیا روشنبیری و القاده روشنبیری سرفرازن بنگه لالش مینه داره که خملاندی جی گرتی و گوارا لالش او بردوام سر ارک شخص نچیروان بارزانی تچاب کرن قال حفت جیم کدوی ید پاشگو و دروج نامه و دومال پرن انترنت و برنامه سماعی کردستان تیوی و برنامه مرگهل رادیو دهوک زیدباری وان بزاو چالان کن جورا جورن جیانا روزانه دل سنور هر طایه کی بنگه لالش دینا گیران تهنا 21 پرتوک ان جورا جور بنگه لالش چاپ کرینا قازان قش قنج مبدز وانیش بو بلند کرنا آسته روشنبیری و پیدا کرنا نویسر و روشنبیرا ناف جواکا ما سرانسر بناوه ویستوالا رنگین بناوه میوانن قدر گران حمیا بناوه و حمیا بدلو جان خیرهاتن الجناب میر تحسین بک کن میر ازدیال جهان و کردستان بلا بخیر به سرچاوا بجداربوناوی ناف کوما مدا پشتوانیا که مزنج بو کارو خباتا بنگه لالش شعالیه جواکی و پیکاتا که مینا کرد نزدی جورو جفادیتی و دو جارهاتی پرچقادن جاره که وک آین و جاره که وک نتوا درجه دیرو که دا پترش پیکات دیتر پیوستی بسرو برکرنه هیا لو ما بنگه لالش ارمان جه خواه سرکیت زانا اش بو پیدا کرنا جواکا کی ساغلم بخبتا ملن دزگاین دیترین کردستانه و پروژه پیروز پیک وجیانه بدا آجوتن اش بو حرفاندنا وان دیوارن دا گیر کرد ناوینا پیکاتین آینی دل کردستان آوا کری داکو اف پیکاتین هانین مینن برا و براتیه هفرا بجین و باره هر گراند که سرمل سیدا و سنبلن براین بسلمان الگل اولدارن آینه ازدیال گل برا مسیحیا پیک و پیامکا پاک دارجن ناف جواکه جبونا راکرنا وان دیوارا جبونا پیدا کرنا براتیه جبونا چاندنا گیانه پیک وجیانه داکو نحزن کردستانه در زکتنه جی اتفاق کردان نبینن گرزی خواه جارکری داوشینا روشا رنگینا کردستان افرو سرفرازین پترش 6,000 اندامن بنگه لالش ایرود ناف جواکه دا جبونا دیمقراسی کرنه جبونا
پێکڤەژیانێ ji بۆ ئاواکردنا civakekî saxlam mitxebitin. Ji aliyê peywendiya ve serastê deverê bingehê laliş peywendiyet xurt û mukim girê dayîne gel civak û dam û dezgehan û senterê rewşenbîrî û rêxirabên civaka sivîl hemî berpirsên mîrî û siyasî diqedir nasin derheqê bingehê laliş de. Deverên dîtirên Kurdistanê me planek darêt ke da ku pitir pêskirina peywendiya û têkiliyên bingehê laliş li gel qunsilîn û naratiyên welata jî hene ew ê li Herêma Kurdistanê û taybet qunsilya Emerîkî ji bo medenîkirina civakê piştevaniya me dikin û ji bona hindê bi zimanê me rastiya rewşa me bizanin em ji nêzik ve tevlî wan bin. Serastê derveyê welat bingehê laliş li Almanya gavê baş avêtine li dewrûberê xwe çi serastê civakê çi serastê wan dam û dezgahên dewleta Almanya çi serastê komel û rewşenbîrên civakên yên li herêma wan. Ji aliyêdarayî û kargerî ve rêzdaran xuşk û bira piştî 19 salê xebatê bingehê laliş bi nav bingeha lêpseng û serweriya xwamîne dezgahekî netewî tê qebûl kirin, ev hemî ji egerê wê piştevaniya seroketiya hikûmeta Kurdistanê û şexsê rêzdarê Nêçîrvan Barzanî li kar û xebata me dike ji her aliyekî ve û li ser rastbardê şexsê cenabê Serok Mesûd Barzanî. Pitir ji 700 kesanên oldar û micêwrî û xilmetkarên êzîdiya bi rêya bingehê laliş moçê rêzgirtinê ji hikûmeta Herêma Kurdistanê werdigirin. Hêjayî gotinê avayê serekiyê bingehê laliş li dohoka dasîniya sernexşekî tazeyê şaristanî li astê xebata bingehê laliş tê avakirin. Her heftayê bingehê laliş di plana 2013 de me bihîvîna hikûmeta Herêma Kurdistanê wê avaka. Ji aliyê siyaseta netewî ve ji erkê bingehê laliş li astê armancê xwe be. Wijdanê xwe razî bike derheq wan berxwedan û qurbanîdanê Kurdên êzîdî gorî axa welatê xwe kirî çi ji berî şoreşên netewî çi serdemê şoreşên netewî. Erkê me yê cergê civata xwe de li sengerê pêşiye bin bo her qonaxekê û her rûdanekê ji bo dezvanîna hemî mafên yên netewî û taybet şoreşa madda 140 şoreşek mesîriye ji bo sedî not civak û cugurafiyeta me û taybet devera stratîjiya şingala xwe ragir ji bo girintîkirina paşa rojeke geştir û berfiretir ya serma ya ferel serma el astê resenatiya xwe bin ji bo her planeke xêr û xweşiya paşa roja me serok û serkirdatiya siyasiya Kurdistanê darêje em jê re pêşmerge û fîdakar bin ji bo re her planeke nehez û neyarên Kurdistanê darêjin em jê re sengerê pêşiyê berhingar bin. Xuşk û bira piştî me kongrê yê 12 li adara 2010 li darxistî eva vîstevala rewşenbîriya sêyê li astê desteka bilind me li darxist. Li her du vîstevalê derbasbûyî jî bi rastî bêjim me mifayek mezin. Ji wan lêkolîn û semînarên wan mamostayên şareza bû warê cuda cuda pêşkêş kirî li arşîfê me zêdebûnek peyda kirin. Hîvîdarin ev vîstevala 2012 ne tenê rûdanek be ji bo regihandinê. Belkî dergehek be dergehekî akadîmî be ji bo diyalog û danûstandinê û mifajê wergirtinê. Ev rol vê holê 500 kesanên bijarej deverê 140 mêvanên vîstevala me ne ji van biratê xwestin hûr û kûr û hişyar tevlîvan danûstandina bibin pêzanîna hilgirin da em bi van pêzanîna bikarin carê xwe naz bikin û dûr em xwe bi dewrûberê xwe û dinyayê binde naskirin. Werin dam pêk ve li astê wê peyva resena Serok Barzanî bin gavet bêje kes nîne bi navê Kurd yan eslîtirîn Kurd êzîdîne da em pêk ve evê gotinê pîroz ragirin da em Kurdên êzîdî giyanekî germtir di koka mala Kurdî de bixebitin da mala Kurdistanî serbingehekî netewî saxlem û hevqebûlkirinê avakin da em hev re herin ji bona vegerandina wan deverên dabirandî da hemî pêk hatin ayînî netewî Kurdistanê mîne bira bi mafekî wek hevî bijîn da em berib serfirazbûna êkcar herin bara Kurdistanê serfirazbûna êkcar be serweriya Barzanî zor spas bo gudariya we. زۆر سوپاس بۆ ڕێزدار شێخ شامۆ شێخ و سەرۆکی دەستەیە بلندا بنگەهێ لالەش و پەیڤایە پڕبەها.
اما دبویت هیجا بینرین کردستان تیوی نهاجی دلیوی دینا رزدار دکتر فاضل عمر نینری چافدری بیستوالی بلا پریز گرتم و کرم کد. رزداران افدم و باش المناگر ناگر اسنوانه بجم چوکی هند رزدار و هند برز و برپرسید میت سیاسی و یت کارگری ورینه احتمال اسنوا کیش بیر بکم جبر هند المناگرن ناوی چاودر فستیوال گاک تمام رمضان پارسگار دو کی و انجمن پارسگاه بخیر هاتنا کا گرم ایک هوای انهجات کم هیوی دارم فستیوالا سالانه ببته بنگه که پیگوژیانه بنگه که هف قبول کرنه بنگه که هف پسند کرنه ولالش پتر نزیکی آرمانجت خوب بد خوشکو براین هجا الوقت خو ازدیاتی و ازدیخان با حکمت ناوین کومک مروفان بون گل پارچه که عردی هر دو جی پروژه انویران کرنو نهیلانه بون کسی ازدی پروژه که جستاندنا ناسنامه اوی بو و اردوی جی پروژه که حکمت بو عرب کرنه و جستاندنه لی سرهلدان 1990 که و دامزران پارلمان و حکمت هرمه ورچرخان کادیروکی بیت مجوا گل کرد بگشتی و یا ازدیخان بتایبتی ازدیخان ادی نما پروژه که حکمت دکتاتوری بو جاندنه و نهیلانه ازدیاتی آزادی خواستان دو کسی ازدی بگوتنا سروک بارزانی بو رسنترین کرد اف رسنه خلاتک نبو دیاریک نبو جناب سروکی پیشکشی ازدیان کربد بلکو سرهندک راستیا سرهندک حقیقت آوا بو اف گوتنا جنابوی جگرنگیا ازدیا و ازدیخانه هلبت پیدا بو ازدیاتی اکش کونترین دین کردی و جهانی الدور هشت ماتیا پاراستنه ازدیان هم زمان کردی سنورن عربستان پاراستیه هم جی زمان دینی کردی پاراستیه اگر هم برای خود دین کردن بسرمان زمان دینی وان عربیه کردن بوین مسیحی زمان وان دینی سریانیه کردن الوقت خوا بوین جهی زمان وان دینی و ندویره یا خفتنه جک عبری بو لی ازدیاتی زمان کردی رسنی دینی پاراستیه اوج براستی سرفرازیه که ازدی پیدویه شانازیه ببکن ازدیاتی و ازدیان پارچک اشمی جوا هزریا دوری پاراستیه اوج پریکا دین خواه پریکا کو بنمایه که میترا پارسیه بویا یا هری گرنگ جی ازدیخان پارچه که دیرین و هجیش کردستان پاراستیه و نهیلایه ببته پارچه کش عربستانه او جی دشتامی سلو شنگاره رنگینن هجایان چونکی ازدیاتی و ازدیخان پارچه که گرنگن جو کرد و کردستانه حکمت هرم هردم پسار و پشتفانه که نلف بویه و هر بزاوه که رسانی و تایبت مندی ازدیاتی بپارزد و بکت پارچه که چلنگ دناف تفن جواکی و روشنبیری هرمه ده دامزراندن و پشتوانی کرن و دوماندن بنگه هلالش ایکش اوان ریکن پشتگیریه بویا و تشت دلخوشکر جیک او بویا برادر اندام و پشتوان و تاگیرن بنگه هلالش الاست برپرسیه بوینا و شیاینا رول بنگه هلالش اوی رولوی دست نشان کری گلک پتر ببنو و لالش ایدی نمیند بنگه هکی روشنبیری جواکی بلکو لالش بویا بنگه هکی جیانا ازدیاتیه رزداران افرو بنگه لالش بویا پرکا همه رنگ و رسند گل دین و اولن کردستانه لالش بویا سنتره که پیک و جیان الپارزگاه ما و دفره لالش بویا پرا هرمت گل ازدین در و دایسپوراه به فستیوال و هل بجارتن خواه لالش بویا دبستان دموکراسی ناف ازدیخانه الهند قناغن دی و قناغن گلک گرنگ جیانا ملت مده لالش رولک سیاسی و نتوی هجی الدفرین دابرای گرایا الدماهی پیروزباهی که گرم
الدسته ریوبر و همی اندام و تاگیرن لالشت کم ایکو پیروزباهی لیت کم و هیوی دارم کاروان رسن کردینی و ازدیاتی برف داون روژ بهاجون و پیک وب سرفرازی کرد و کردستان شار ببین هین هجی سرفرازی نه هر ساخ و سرفراز بسپاس زور سپاس بورزدار دکتر فاضل عمر نونری پارزگاری دوکی و چافدری ویستا والاما بینرین کردستان تیوی آماده بود هجا میوانن ویستا والا لالش رزگرتن و دما مروف گل دنگی هزانوان کرد بد تایبت دی سردمن بری مروف هستب شانازی که مازن دکت دوی ویستا والدا فخر و شانازی و کره هزانوان مازن قدری جان اتناف وده و میوانه و دچان ریسک کاداد هبونا کردستان و خوشی و عالای بلند کردن چندین پیوند جدا درد برد ابناوی لجنه بلند آوی سواله بخیرت نکا گرم آرستی کره هزانوان مزن مزگین قدری جانید کن اما دوی تجاب ناوی سروک دسته بلند کد پیو خدا ناوی بخیراتنا پرلمانتر بلکی نهاج بجبیر کرن هر پرلمانتر کی کردستان و عراق الویری آماده و جدول جان ابناوی لجنه بلنده وی سوالی سرسران بین و سرچاوان آماده و تجا نهاجی دلیوهات ریب دینا رزدار علی شنگاری نونری جناب سروک بارزانی الویستاوالما بلا پریزو سپاسی و کرم کتو پیوه که پیشکش بکرد ناوی خدای مهربان از ناوی جناب سروک مسعود برزانی بخیر هاتنا و همیت کم بو آماده بون آبان لوی فستیواله بنگه لالشه دستکفتکا گرنگا بو براید مای کرده ازدی و وی دستگاه و بنگه ارککی باش دی تحتا نهو بو پیشخستنا روشنبیری و نت کردیاتی و نت وایتی ناو گلکش کردیت ازدی فکرا بنگه لالشه سال 1991 جناب سروک مسعود برزانی کبو جارا اول هاتا دهوکه هیوا 10 و جولك ما ذنكر الناوشات دهوكه دا و تايبت الجهه ناوشات برايد كردي ديزدي والهر وتارك كذا جناب سروك باسي هندت كر ككردي ازدي رصدن اصل كردي اصلي كردي ازدينا باشان البارقاي لقيك حوالي ماي خبات كركاك فاضل ميراني بس برسي لقيبو وقتي و فكرك هذا دان جناب سروك دويت بنجهك يا روشنبيري هببو كردي ازدي بو نهشتنا آثار تعريب 6 صالي كرجيما بعث يا شوفيني محاولة كر نبس نتواي كردي ازدي بقوري
بلکو محوى زمان كردي جبيتا كردنا نافي زيادة أما فكرة دامزراندنا مركز لالش بو وباش دكا كيم هاتا دامزراندن أم بنجها وباش اركي خد بيناتا أفروش وأف فيستيفال أفرو برحمكا جرينجا الخباطة بنجه لالشي بيروز ملت كرد يزيدي خلالي أصنع بيجم 1000 سال بس شين بيجم خلالي 500 سالي هر البنزول ميدا بود وچندا فرمان هاتنا سر ازديا بو غورينا ديانت ازدي هفتي ودو فرمانا وكو براد مد ازدي بجن مؤرخ هيك شوان مؤرخ كردي كاك دكتور بدر خان سنديك هالفريم وهفالتر سو باسا واند كيم بيجن هفتي ودو فرمانا بس ازد بيجمنا هفتي وسي فرمانا چونکه فرمانا باش هفتي وبينجي كرجيما بعث يا شوفيني بسري كردي جديدة هاتي كرن مستربوش فرمانة بري فرمانة بري محاولة أو بو ديني إزدياب قرن برو بكنا بسلمان بقوة وجبر تابتي زمان عثمان اللي دام بس فرمانا أزد بيجن فرمانا حفته سي چونکه فرمانا حفته سي بعثيا مستربوش وان فرمانا بوچي فرمانا بعثيات فيان هم قوميات بقرن وهم ديانات بقرن العين وقت هم ديانات بقرن وهم قوميات بقرن بنا متت حفته 1906 عمل سوريا بون جناب سروك مسعود بارزاني هاتو سوريا وجناب امام جلال اوجل شامي بون خبرك هات كرجيم بعث كردد ازدي بتايبتيت شنغالي خستنا برو دو خيارة ايك يان قوميات خب قرن بو عربي يان ام دي وراكين بنا منطقة عربية جناب مسعود بارزاني ومام جلال مبرسين كتخل كشنغالي رايا تشيا وقلت رايا ما ام بيجنيوان قوميات بقرن اردي برمدان قوميات بقرن بس اردي برمدان چونكا هقوا ارض بردا هم برنا الجنوبي عراقي احتمالا باش تنجيلك بمن عرب الوري بمن عرب الوري ناف عرب هذا تنجيلك من تعريب قال كرد شونا ناف عرب هذا مرور الزمن هناك بونا عربي عندك عربيش بير كره مثلا كرديش بير كره يعني بس اگر هاتو اول ويري ذا هم اول شو ديانات هم شو طبعا اگر كفتر ناف عرب مروز دم دين جي شيء الدين خوش بير كان لغة خوش بير كان زمان خوش بير كان وتبرايا ما عم بيج نوان بلا جنسية خب قرن جنسية خب قرن بلهم عربي قوميات هسته شعوره الناف دل يمروا بداية نتصر كاغذا كيا بلي وي كاغذ بقرن بيجن غمنينا بس روجاكتيت او سجل دينا سوتاندن وفابو ما نجي خدا بس اگر ما نجي خدا ارض ما وروجاكتيت او سجل دينا سوتاندن
أبو سال 2003 النهي شار كرجيما بعث رخاء أو سجلها تناسوتان دن خلال 24 ساعة إزديد زفرين سر قومية أخوة كردية أصيل ومحافظات ديانة خجات أكرن أفا فرمانا هفته السيبو بري كان هيفا أشوما شنغالي بو زيارتك بجولة كده كان قنداو بهافكاريا حوالي ما مسؤولية لقي حفظا كأكثر بس وبيري الفيريا دلخوش بمديد جيلك رابو يل شنغالي نافي زيادة جيلك روشنبير جيلك مثقف بنجهد لالش الويري وبنجهد التري شو اللي خد كان قالك باش حستي كرديني قالك باش بلا بويا نافي جيليدا ناو جيلي قديمة جيلك ترى جيلك كرديني رابويا ما بيخوش بو مديد عقال نمانا عقال كيمبون اف جيلي نو عقال سريخوناك جيلي نو يا جيلي كردي باتخد كناك تشكتو ظلام يا انجلة سويل البارخد كنا عقال التافيجنا في مناسبته از حس كم بورون كم چونك از شاهد مسار مش باب خوغو ليبيا بو چي زديا عقال سريخو كر احتمال عقالك شو نظن سال 1933 كملك غازي حملك مزن السر آشوريا وباش سر ازديا كل شنغالي حملك ظالمانه بو هدف يجب أو جيبوا نوعك التعريب حملة مالك غازي نوعك التعريب بو باش وش كان عندنا خباطة ملة ما يزيد الشنغالي قيادة داود داودو اش كاستنا كا بيسبو كرد ديزدي دائنا شنا موصلة شنا زيارة لالشة لالشة بيروز شوفينية عرب الموصلة جسر كبتني هبو الموصلة جسري آسن اك جسر بو و اتحات نسروي جسري ازدي دا چنا بو لالش درباز من رخي تريب چنا بو بعدري وچنا سفني وشيخاني اتحاتن گوسكي دوان كيشان كمي دوان دا تانين اردي وبي خليت دانو خبرت قوتنا ديني وانو غلاوان مجبور بون نشام بچنا نشام بچن لالش زيارة يدخو هاتن ميرت ازديا اما معقولة ملتي ازديل هاتن ابا ميري شيخان صدر احمد البيت تحسين بك سعيد بك بابي جناب مير تحسين بك مرو بك شار الضاب عاقل بو زور هاتن قلت مير ورا شارك يبو ما بقى ام تشاوب كينا منش نبتشنا موصلين نتشتابو خب كري نبتشنا لا لشاخو زيارة اخونا شنبكين رحمة سعيد باك هات شنقاري درجي مالا ما مالا وان بيك بابو جناب التحسين باك زاني ازو ايك عمري نجي بجا احتمالا صحتها بشاك باشترا ام بيك بيك مدرسة بولا صديق رح ليجي سعيد باك مروفيك هات شنقالي بابي مبون باسكرا هات معقولة شنقاري همي آغاز شنقاري معقولة همي هاتن قلت له مير ام تشبكين شارك بو مكة سعيد بك حتى وي وقتي شاشكال سريبو قلت غلامك هرا ويك شفيع قال بنا شو غلامك شفيع قال كاني سعيد بك
شاشكا آفيد شاف عقال سريع خكر شافي قلت ورن أفيب كان هرن أفنا جناها وشو جناه تيدانين الديانة تيدا شدا هرن شو اللي خب كان وي وقت شنو عقال شام بيشنا موصلي أفا عقال ظلمية ممكن أفنا روم بيجلاك الجلاكا أفا عقال ظلمية بو أو ظلمات سريع الإزديا هاتي كرن أفا عقال ظلمية بو جيد الخوشي أبرو عم ببينين براد مايد إزدي قال لك دورة خود ما زنت بيننا الكردستان ده إداري خود كان قائم مقام دو قضاء كأكثر إزدينا قائم مقام الشنغالي قائم مقام الشيخاني أكثر موظفة إزدينا مدرسة ديانة إزدي خان تيتا خاندن المدرسة إزدينا حتى أنه جيد حكومة هرما كردستان دريغي نكرة بو هندك بروجيت خدمي بو شنغالي بالذات أو خدماتانش حساب هرما كردستانية مش ميزانية هرما كردستان نش ميزانية بغدايا وفي مناسبة سوباسا دكتور محمد إحسان كان كبر برسي مادة صدو تشلا قالك تخسيري نكرة ومساعدة كردة شنغاري كرة بو مثلا أفشك ومساعدات بو في خلقت حتى دان باور بكن أو مساعدة نبات وضع اقتصادي زور خراب بو ملاتيما أسو باساويت كام والكوتاي دا أسو باسا وهميات كم جارك تركا ماذابونا في فيستيفال دا وسو باسا مسؤولة بنجهد كم بو درس كردنا في فيستيفالا جرينك ودا خاص خدي مزنت كم هر پشتوانا ملت ما كرد به همي وهمي كردستانيا شو ازدي بن شو مسلمان بن شو مسيحي بن خلق في ولاتنا ولات ما هميايا ام همي شريكنا في ولاتي دا ام همي مسؤولين بشخصنا في ولاتي دا ام همي مسؤولين كمشاكل هبه لازم همي بيكفا محاولة يمكن او مشكلة نمين وجاركاتر از بخيراتنا وهميات كم نافذ جناب السروق مسعد برزاني وخدا حافظ